بولتنا دوازه نیوروج رادیو وان FM دەستپێکی سەرنووچەم. ئەمریکای نەخشەیەک دەربارەی پێگەهێن ئۆپۆزیسیۆنا لیبرال ئا سووریە ڕادەستی رووسیا کرد. ئارتێشا ئازاد شێوەرمەندێن لەشگەریên ئەمریکایê lê bajarokê Iraqî derxistin. Nêçîrvan Barzanî pîrozbahî lê keça Kurd a Êzidî Nadia Murad kir. Wezîrê ragihandin û zanyariyê Daişê hat kuştin. Operasyona rizgarkirina Muslê di meha dahatî de dê dest pê bike. Dem baş. Wezaraya Bergiriya Rûsyayê ragihand got Amerîkayê nexşeyek derbarê pêgehên opozîsyona liberal a Sûriyê de radestî wan kiriye. Alexander Zorin ji Wezareta Bergiriya Rûsyayê eşkere kir got doh îniyê 16 Êlûnê generalên wan li gel berpirsên Wezareta Bergiriya Amerîkayê civînek lê Cinêvê li darxistibûn. Di 12 Êlûnê de Mosko û Washington li ser ragihandina agerbestê li Sûriyê li hev kiribûn, tevî binpêkirina li ser axê lê hê agerbest berdewam e. Amerîkayê jî soz dabû Rûsya got eger ew agerbest hefteyekê xwe bigire ew dê hevahengiya welatên aborî di ermanckirina pêgehên Daeş û Anya Nusrayê de bike. Zorîn di vê derbarê de eşkere kir got berpirsên Amerîkî nexşeya pêgehên opozîsyonê radestî Moskoyê kirine. Lê wî generalê Rûsî diyar kir got Amerîkayê di wê nexşeyê de pêgehên opozîsyona liberal ji grûpên terorîst cuda nekiriye. Çekdarên Artêşa Azad a Opozîsyona Sûriyê hejmarek leşker û şêwirmendên leşgeriyên Amerîkayê lê bajarokê Iraqî derxistin. Hefteya borî çekdarên Artêşa Azad bi piştevaniya Artêşa Tirkiye û balafirên şer ên Amerîkayê ve ketin nav bajarokê Iraqî ya bi ser Babê got dikevin ser parêzgeha Heleba Sûriyê. Piştî demekî kêm got ketin bajêr, çekdarên Artêşa Azad a Sûriyê tîmên leşger û şêwirmendên leşgeriyên Amerîkayê ji bajarokê Iraqî derxistin. Rêveberê Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan Ramî Abdurrahman ji Şerqil Ewsed re ragihand Amerîkiyan li wî bajarokî plan datînan got navçeyeke din rizgar bikin lê çekdarên Artêşa Azad bi duruşmên ev dagîrkeriya xaçperestane lê dijî Amerîkiyan avêtin û şêwirmendên leşgeriyên Amerîkî neçar kirin xwe paş de bikişînin. Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pîrozbahî lê keça Kurd a Êzidî Nadia Murad kir û piştgiriya xwe û hikûmeta Herêma Kurdistanê jê re ragihand. Bi boneya destnîşankirina wê weke balyozê niyetpakiyê yê neteweyên yekbûyî li Iraqê, Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di peyamekê de bi germî pîrozbahî li Nadia Murad kir. Nêçîrvan Barzanî di peyama xwe de kêfxweşiya xwe li hember diyarkirina Nadia Murad weke balyozê niyetpakiyê yê neteweyên yekbûyî tîne ziman. Barzanî her wiha nameyek bo sekreterê giştî yê neteweyên yekbûyî Ban Ki-moon şand û spasiya wî kir. Di vê nameyê de Nêçîrvan Barzanî diyar kir got hêj 3200 Kurdên Êzidî di destê Daişê de hene û ji bo rizgarkirina wan hevkarî xwest. Wezareta Berevaniya Amerîkayê ragihand got di encama bombebarana balafirên şer ên hêzên hevpeyman de li Sûriyê roja heftê vê mehê Wezîrê Ragihandin û Zanyariyê ango enformasyonê Daişê hatiye kuştin. Gotûbêjê Wezareta Berevaniya Amerîkayê Peter Cook ragihand balafirên şer ên hêzên hevpeyman nêzik bajarê Reqayê got navenda desthilatdariya Daişê ye baregeh û binkeyên Daişê hatine bombebarankirin û di encamê de Wail Adil Hesen Selman Feyyaz got wek Diktor Wail tê naskirin hat kuştin û her wiha wek Wezîrê Ragihandin û Zanyarî ango enformasyonê Daişê kar kiriye. Daeş li ser torên civakî yên internetê heta pir çalak bûye û ew video û girteyên dihatin amadekirin û weşandin hemû di berpirsyariya Diktor Wail de dihatin kirin.
کوشکا سپی راگهان باراک اوباما سروک امریکای روژا دوشمه یادا هاتی ل پرویزا کومبونا کوما گشتی یا نتوین هفگرتی لگل حیدر عبادی سروک وزیر عراق دی کومبه الگورنوچه که آژانس رویترز راویشکار اسایش نتوین هفگرتی راگهان اوباما و عبادی شر دشی داعش به تایبتی آمدکارین اپراسیونا رزگار کرنا موصل دیگنگ شبکن گو دویم باجار مزن عراقیه. جه آلیه کی دن و کانال CNN سرزاره بر پرسکی وزارت بروانی امریکای را گهاندیه که اپراسیونا کنترل کرنا موصل دمها آینده ده دست ببکه و آمدکاریشی بو ویه که هاتیه کرن. بریارجی ده روژین ده هاتی ده فروکین امریکای بنکیا سربازی یا گیارا لباشور موصل با اپراسیونین خواه بکار بینه. پشتی شرو پفچونین داوی ینگول باجار حسک رو دابون تانها مترسی دناف هم ولاتیان ده هیا. نوچگهانه ون اف ام لحسک عصام عباس نرینن هن نشتجین باجر ده وی راپور ده جمرا آمده کریا. قالك شرو بفچون لباجار حسك تشيبو وهروها قالك تقيجي تشيبون ليه باجي هشت قمة ترسيك تيكبي نعم ملتي حسك ده بري اسباسيوات كمراديا وان يروز بيجم سبب تنج في ملتي نارق ونفتر صاحن جمان هبه بالعكس يعني ام دنارين امن عمان بيتره وهي زي ما تحاضرك تمام دنا بس انه ممكن ان احياء اقتصادي بشكل خلق ما بلنغاز ابا حقيقتك بس ابيش برجو ريل ماجرتين ودور بيج كريت كاربيج تقريبا بس دفرد ابنسب جملتي يعني وقت افتر صاحن جمان هبه تمام اديك والاليه دنجي الدوله عاد مزن اخري مزن يرود يعني شو خبرتي امريكا جي قلنا جو امجدف حوالي خوني كل برنامج جبو خاطركم تركا رازيكم اجا دبردم تخازن مورال ملتي ما قش خرب تشب كرد تشب عرب تشب سريان يعني دويدا كد موزايك بخشيه و از هيفي دارم قلنا دما خوش دما بيه خوش تربه ودناحيا بشكي اقتصادي دي ودناحيا اداري دي ولو بشكي وقت بيج عدالتك تشبه هنا جي دبين قوسه دما بي مترسيه تنيه وروش ارامه وبلا توكس قهن ندي فانغو اثنين ايه مترسيه دخلنا عمل لده ناویم محمد شیخ موسی از باجار حسکه از خلقیر دبیجمش خلقی می حسکه کردی و عربی و سریانی و تدعی تنج ترسیر باجار آمنه باجار آرامه باجار وقت به تفجر وسوق هي حركات هي باجار خوش يعني تدعي ترسير تنه هناك دخازن ترسيت خناف دلي عالمي هرج چند روجا داد كفن جعدا و تشت مشتي دروا درباس كناف جعده اف اساس جيرتن باجار ارامه و روجي بيجي تشتكي مرب بترسي جي تنيه و هيفيا مج خلقي جوه ندن فان اشتغاليا ووقت به تبدل باجار خو فقرن وباجار خو آوا بكن وأف باجار مية هناك جد بينن قوف شرو بفچون جبرد هي وبلكي ديسا جي دركبه وتشتك جي في مترسي جي درناكبه تم شرحي ما ايرو 4 صالح ويتم اسايش ويتم نظام يتم شربكن بس خدي افترس نداعي ما قالك انا ملت عودي بسرفي تشتي وتم شرشيف ايرو تشينا بده هردو تشيبه وتم ملت يعني بربه بس از بيجي انه كردي لازم ترسنا ماي والحمد لله انا تشتني يعني تقينا شيء دبت تشبينا خو بدنا عادي بس افترس انه يكبر وبشولاك وما لا خو بهله شما ما مش كسيد نشيترن لما لا خبن وكزلي عمري خنا عايش خو تعالى شكري بطالب وترستم هي وشرجي ممكن يروت شيء ممكن اسبي شيء ممكن يدارود شيء بس افشاشتيك ما ردش ما لا خبر ودجا علي خبر وهرب شولاك بس الروشه اولهي وابوري اقوب سر ملتي حسكيد هات لي خلقي دبين قوم ترسي قرق نكي استا قمرو دبج خاكا خبر ده جبو راديو 1 اف ام عصام عباس حسكي گودار رادیو 1 اف ام آگاهی داوی درباره نرخ پرین جهانی برام بدلی راسوری هفکارم سوزار جوره پیشکش دکم. دم باش سوزار؟ دم باش رس.
دلار كرين 534 فروتن 537 لهمبر ليرة سوري يورو كرين 592 فروتن 598 لهمبر ليرة سوري تركيا كرين 177 فروتن 108 لهمبر ليرة سوري زير 19,600 كرين فروتن 21,000 لهمبر ليرة سوري بلي راس ابون نرخي زير ودرافاج ايرورن همي فقرن جمتا وقرين ترين سرنوچا سپاس وزر بله گهدان رادیو وان اف ام به که امگیان داویا بلتنا خواهی آویدم جمیره دوباره سرنوچا امریکای نقشه یک درباره پیگهین اپوزیسیون لیبرال آسوریه را دستی روسیه کرد. ارتشا آزاد شورمندین لشکریین امریکای لی باجاروک راعی درخستن. نشروان برزانی پیروز باهی لکجا کرد آیزدی نادیا مراد کرد. وزیر راگهاندن و زانیاری داعش هات کشتن. اپراسیون آرزگار کرنا موسل ده مهادا هاتی ده دست پی بکه. بولتنا نوچا جه رادیو وان اف ام بدنگه من آراز جنگیر جواره هات پیشکش کرن اسپاس بگهداریا و بمینن خیر خوشیدن.